Jangan lupa subscribe woi. Channel Adun-Adun. Kalau kagak subscribe buat pites lu. Nah, ya main 80 juta. Kok artisan kemarin viral. Wah, itu ya main. Halo, tolong kan euy. Halo. Halo. Sudah selain. Darso, saya lagu nonyong sepidinya. Tolong kan aing, bro tarikan bolanya antas budak-budak kayak main. Mencari sebab aku tidak semangat. Itu. Wah, itu sudah wah, dan si Ijal wah, rupana itu. Aing video kena, mungkin ke budak ya. Ya Gus, Bal, di mana Bal? Aing di dia Bal. oh ini segini ya. Si Darso, dan si Ijal, Benar. si mesum. Tuh benar sih ya, tong berita hoak baik ya. Saya percaya banget sih. Cuma kan di mana hoak baik? Percaya banget ya, pilihnya ya. Jadi video pun. Oh, Iya pilihnya ya. mana coba Mana ya. buat tadi main najis. Buset lah. Benar ya tak? Sia, kelira sia video kana. Tadi dirinya kan di kebun tadi eri, kebun eri. Waduh. Rasa perabara ya. Kurang sebarkeun. Oh, Ayo, coba orang laporkan ke si ya, saya. ke si Dika, ini Salul. Ayo jadi. Yuk. Ayo. Bal. Di rumah Bal, di tanah Bal sia. Tadi aing kan ke kebun. Oh, dah. Yang sudah jeung si Ijal. Termesum. Wah, pas ya Salul. Pas banget ya, panas. Ya panas banget dong. Tang ginang loh. Oh, Gus. Ayo berita yo. Gus. Jadi Darso. Wah, kunaon eta? Dua video do kampung urang kumaha ieu? Eta kan sampai gitu. Goreng-gorengan kampung urang. Ayo bisa sih. Urang grebek apa kumaha ieu? Nah, bisa ayo orang berapa tuh? Ayo nah, bareng jadi urang ginang wes ya mah. Satu, ayo. Yuk, ini gua tuh. Serius, gak ada penanya. Ayo. Mana bang? Ini cenah sia si Darso jeung si Ijal Mesu. Tuh, di situ tuh. Di situ tuh. Mana? Oh, itu benar asal rajin. Kita si Darso jeung si Ijal di Lah gua ana eta budak urang-urang waya kieu. Kumaha urang grebek langsung yuk. Ayo. Ayo. Oh, Jal, ngeri. Kaunan yo. Perasaan. Ayo. Ayo naon sih? Lah sini laguan naon di dieu? Aing keur manton si Darso. Di sini batur si Darso keur mantuan aing. Aing nyalikeun, nyang serang gara-gara ngejar hayam aing anu ti Korea ya lepas. Aduh. Nyaho mendidikan bea. Sangka ya. Kumaha aing ya? Aduh. Saya nyawa berita tisasi. Si Agus tah. Ih, bogo yang gitu si Iqbal, tas Iqbal. Dulu tuh pulang nak kabur tuh. Ayo. Woi, suwe bacang kesendangan aing malah kalabur lain nolongan aing. Lepas ogai, wah monyet, aing tarik galon. Goreng-gorengkeun. Saya lagu naon so nyung sebidinya. Aduh, tolong aja. Aing teh udah kayak main anu ti Korea. Tolong aing. Bro.